satu marah inggit siderane sarang sami mau tamanyane paru pamyasu yukti uwit puniki tanggal 1 Maret puasa kali tasu puniki wenten merana wabah covid dados wenten puniki kepaos pikobat jagat ingyan mawastu merana sasar kedah kebawas COVID-19 tadi sapuntungannya ya. rawa kering dura negara Pikobat puniki boyo jering bali sampun kedah piring dulu negara make sami ketiben mordani ngajang gate Pikobat puniki sayuwak ngawening para manggala para janane sami bingung paling bingung punapi antuk kepungkuran ngayoni kesengsaran jaga para manggala ingyan para jano thaler ngayuning punapi antuk situ mangdane pikobat puniki digelis situ kalong kumanya rawuh kamangke nenten sida kebawosan yen ning kayunen meh sampun wenten pitung sasih langkung pikobat puniki nenten wenten antuk napi sejeroning pamelepok nyanyi niku saking durung kemanyakan antuk kiratu sareng sami